yazi mina ngicabanga ngingabila ngoba nalo mali ekhuluma ngayo akula ukuyithola manje liyadaka hayi ngempela loko wami lo Khotshani uyisana kanjani bengena phakathi kwethu amakoti yes gentlemen eating sit kasini amakotshani yes
Sawubona cameraman lo. Iqosa ngiyabona sihle kanjani. Iqosa ebhaca lesi. Ngumtya gogo mina papa yini.
Oh my goodness. Try to use this. Ojomiwe.
hayi siningi kakhulu awadi yami le eyomtsizwa kuthiwe danki umdlalo lo akuyona imali yami eyomtsizwa Usimali insizwa. ngizinika so umuntu wesifazane ohamba nge-odi like imali yami leyo uyadlala awadi yami lamakhathini bathi umtsizwa bukhokhela bayakhokhela-ke umtsizwa bayakhokhela-ke umtsizwa ungenza njani ungenza njani ziyofika zonke ezakwethu umphathi ungabo ngicela abafethu ngempela ozokwazi mhlambe singabumbuluweli mhlambe umbuluweli onamandla okuzibaba egcekeni bese omkade impela sebeyasetha labenzathi hayi bafethu